Reinavond hoeven zwaar hoste. Video van even discutenar penons Reinavond en ook over zwaar hoste. Stund en derhenman el service d'armamou o de spawn croise coup de ben beter frisarian pe un épisode milies. Es arreillé davant discuisant, adar babik davant out kousket. Gourvezit oa o koste. L'autre arrivé fait comme un dorchen adre cocaine, tin en open hag etre o taolien. Daouedar ben distinyo kligenu. Astenito babik war e koste. Sochito babik stop ouzor en derlen gain gant o arver. Daouedar ben kofuskouf gantan, gant fri ar babik a uel der gant bego prom. Arabat et ar babik kaderm da train ben evit a pout ar vrom. Desplijus vefe evitant, évidemment gant ar pen troet. Diuskoa azio grazet ar babik ak le bean westud. Galout ar lakat brer, dindan ar babik tro dit ar greiz, pe dindan ar vrom. Galout ar lakat ar serviet en pleget, ur balenik luiet, pe un dorchen adrek kein ar babik, evit machon fe troet diouz o tul. Har linket lipen uel ar babik gant beg ar vrom. Diouz tu padigor a praz ar kino, toz taet ar babik diouz ar vrom. Gwelloc'he non pas da oblegan a krezik ar babik. Toz taet gen farrepen en ar vuntan war e chou gant pal oan dorn. Evel se nanem dal fet ket en ar stun displijus. Arabat vuntan war pen ar babik, sans sublé. Dasta la raio en ar belat e pen deus ar vrom. Ma sedlant o babik gaout poan da lorni, arabat gwasran war ar vrom gant o piziet. Riz zo da stankant tremen al lez. Evit dir weslan avri, relit chanj steu ar babik en ar zachan e ben adri en o trezek.